for any adoptionum, Mema Obibia Aquaba ede eba too much GH so Ghana Wahala Jumedina Epre Associate eba somo na said the munim no Muniaba a Piesicapa and a Motimini Adia Chibiate and some for na say a 20 years so de ye nyai a cheswa de biara denti dane dan and some a coachy a cobra my dear attention a woman moon and no and I just ye de ebebegu apono so e dan no Emma will be etimi enya ne chefa de efrimu na watch ya etwemu video bi ekọ viral me ba ye me bebe ka asem obi ekokobo ejenyere ase wono anu wo pese wo de ne ho ekokoto asem atentenhuro e wo ne to na nso so pese otra eja na ene dey is a video ne ba viral we ya Ghana for manipulate ya dada ne nsem na ma ne efete ye panyimpa wo meyi mu wonabo Canada Agyapong we ye abante ne hwe se de nyoma ekọ no wo ama bonten ama mekasa wa mama metwa U10 bia wo wan hwe de asem beba na ne dey another video bi so circulate na eno ho ensem na ye de ebetu dwa na mama ye bonra ensem no emu abusianfo na wotwetwemu enebeto edwa ese founder and leader of Anointed Palace Chapel APC so for penya wodano Reverend Kwaku entry adodo nanim no ese Reverend Obofour ne video bi babonti ana chese wode aba bonti wone ne nkwada ete honum wo mo kasa na wode empanifo bi ene wo mo ye adwuma wo ye radio stations ne yi se wo mo ene TV stations so mo crofo bebetena pinsie so eso pan crofo ka de anim ani esei o chirechire nsemu bebre na ne nsem a wo kan ye biemu a na chese Ghana for wo mani je wo ho na so no wo mo edi ekuti anododo na so wo se ano no de wo de wa asem fro na obe deal with you physically and spiritually na nsem we ba bonten no Ghana for si asem abrante ya kan de enyo bia se atade a wapam yi wonabo Canada Agyapong na wapam de ahye no na wapam so de hye no Ghana for de susu ye na tese efeti abrante ya na efeti ya papa yi kama eno ema wonabo Canada Agyapong so wo ba bonten de bebetu edwa ese se de waka no ana se de wa puti things no sa no so obe go with him sa wo de ne be fa spiritual no so ni wa wuram any physical no so do abenti say deliverance na wo ba ye nyina ebebo deliverance no ba say ye cartons physical na ye cartons no so and it say be wo de be fe go the first one won ni nyina and e dey fa ba kon fa soro ba kon fa form because also the spiritual and physical there and e wo say nyina ye bom e dey echo na no na ye Reverend Obofour e hwe say there ensem no echo hu ne say wo binim say ya na ye dada no ye ni diom na no ya just na no koko yi ne ka Kennedy ka no so aka ne we de body aba na we de banchi aba mu wie na ada no fufu as say okoko pie mu e wo quarter ye belly no enti wo hwe se de e ko no na wo no so gigi nanim se bia wan hwa na wo no de anko yamfa ma no because eje ye bia na ne yere ewo entasa nkwada miensa mienu dada enti zezei wo bejeje ye wonabo Canada Agyapong anim ama we aka na waka no okoko piemu ewo cells e bia no de amfa bela ma no wo dem a da bi eyesa ne ma no eho ebekire no na ama abrante no dwen nyoma hu mienu beka no we de odwen hu nan because first U10 pan no try and sharp one was sharp curves not just say any enyan into a babontin na wodi nsem bia beto edwa na mayenkotie ne nsem no me wura arabo Canada Agyapong akompreko arabo me chia Reverend Obofour ni say ikoshia we ya se engineer chia ho arabo Canada Agyapong we are so busy with schedule no but from my na my pedal na me no my na chiao I was here for where any Reverend Obofour in some dear to you now and as they say there angel Obofour also I was here for Martin and I think what I was sorry and also ana now be able
wotimi ba bontin bubon keka wadwen se ya onu Obofour dro nya se hwe se de onam abontin wo ka che Obofour dro na Obofour dro nso aba na nso beto amane no e wo preach mu na ye de na onu bu kana Agyapong de enko adu so kompra kon ne de enko aba ya de a Reverend Obofour adane obi a wo horo so che se ne kasa kropo ensisi aso na aha abusia fitim resanti aba ne ba ya nya yie da be na Reverend Obofour ni Kennedy share we ya se afi na asema ba wo hu se e wo so wo kokoko hu no na ne tina se na mokasa so otu aduboni a ebi ka wa no abusia for my nto ensem no eso nti we ni video a aba abonti Ghana fo se ye nua be me ya na ya papa so for panyi Reverend Obofour ne ho e pre no because o hwe de ye na se ne yire na etu ni fuo se wan na etu ni fuo re obi entimi enkyere se panifo ni bi na aka che ne se won brantem no meme so eye Kennedy enemu se ne be ya eye expose no enkoso ede a enye obi entimi enkyere na so Reverend Obofour ede ne nsam ababa batu edwa na che se wo pa yem papa MP edema eye Asin Central echom se osrana wonim se eye abranti ana yem papa wo ye obi a wo ye busy pa ai wono so ye busy sa na so no obepe edebi no ne ye oman hene na wambo oman hene kurodi no omaba na chese wo mo ene no aba be kasa because o mu hia wo ya so mentimi anchia ye dada no wo mu hia wa se dada fi no wo hunu se hu behia se no obekọ na wakwa chia no na wo this same way na mi video we eba bonte no na mo say oh la la who say man no dey ampa we na be kira wo say ebi chembi ai we na be cho say ahemfu nchine ye wo we ebi edida bi achi wuntimi enkwa ye de wo panya kakabensem enkasa mfa onsensi su bo nkase enwie na wo mfa ho totroto eye den ya bibi ebe hyehye na nu bi na achese ahyehye Reverend Obofour amene dey wo horo so no na mama yenkenkan adwenche ni bi eba ye nua kafui edia wode eba wosim. So why can't the government just enforce peace, security and protection for the gullible and vulnerable in Ghana for the sake of God Almighty and country? Why must government and Ghanaians tolerate fraudsters openly using media to defraud innocent people just as they are vulnerable, or whilst their government looks on unconcerned? Please, Honorable Kennedy Agyapong is doing a good work. But some people are doing bad work behind. Or no so meaning bad work kwa waka e wan sem na so de ne adwenche aba ye nua Lizzy ode eba ye osem, meaning everything that Manasseh is saying is true. Thank God that the truth is coming out one after the other. Or no so say na just chopa what they ba na say wo kasa wo pesa woni Kennedy Agyapong one abo ba ko pe kompra kumuni ni hia na mo ne kasa etoto ensem ye na chese de ensem Manasseh eka ye ene demon break kan so de obeka na emire bi na chese ni nyina nokore pa se we nyina omoto edadi emako Yakopon na wo mo so ekrasa na onimpa se den ya nokore no so ebeda edi ye nua bra prince and so edia wode eba yo see you go run any emoji a was serious enyina enso so eka ehun ye nua Benson and so edia de eba yo osim Obofour is a pure false prophet. That is why he is afraid of being exposed. Or no so edi emoji a was say out to a jana just who say Reverend Obofour why you are not also a pure false. There's no the false no nya false ke pure one pa pure false prophet enunti na wodi say djuma na wonim say wan kan ho na wan san na ji ankwa pa Honorable Kennedy Agyapong achow anase wone no aunt na say na wo ma nsiesie wo montem entawantawa wo montem na asama ko kan ye na ama Honorable Kennedy ono susu ejina so se ene o se de waka no wone ne bedi ne sa no wan pe kwan bi so anhwe ensiesie sa ensem na
wan hwe ya na ede asem aba osro se exposes a ekoso odo se de die pimba on person de beye se obi nim de enu nti na wo ye sa ade no ye nua eye Mary enso ade awode eba ya say Reverend, please don't go anywhere. Hey, Obofour, I never knew that you are a stabler. Ono so ne dia no. Ebusia, yenua Kingsley and so edia wode eba ye or say, now we go see whether you are the champion or Kennedy is the champion because you talk by heart. Now you see that you can't even say anything. Ono so edia no say o kasa wo boso san kasa wo boso one say Kennedy de keke ya ukoko kan ya wono so buy on the one video wo de na no keke e ka say de wa kan no e sa no so di be hia wo no one say ama wo horo so one say ama wo kasa ensisi so eno na kire se wo bia e wo ne master wo bi kan na nyum se wo bia wo ne master by for kra wo ne master Kennedy Agyapong wo ne master we de Kennedy ne master we de Reverend Obofour e wo ne master abusian form we ene eye yinuanom binum adentwa wo mo e de aba efa eye Reverend Obofour ne second video e ko viral e be mebra wo pa eye wono bo Kennedy Agyapong a cho said the be ya wo mo betime hia na wo makasa na yie atimi atoye because ensem asamba yemfa yesekan na edwanemum anoa na yede eka anoa susu na edisiesie atem be sanse techrema ene esen kura wo mo ekonsodane da wo mo ewo edan ba community den ya na eye enipa wo mo entimi enye na wo makwakoye emema susu wo mo betwi enuoma mu etan na no na Ghana fo binum acho madwen ede afa wo susu wo fi sen na wo hunu esifo wo ne se eye Reverend Obofour wo dwane afri eye Kennedy wonabo Kennedy Agyapong ni expose yi ehun ana se wo hwe de ekọ na wo hwe na wonabo Kennedy Agyapong edifeat no enu nti na wo pese woni no ehia na wo mudi ye etu eye abusia se de wadwen echewo esi efabia no fabra e wotuma GH comment section because ehun papa na ebiemu nsusu no wa like your videos wa share them more abusuafo na wa follow you your Instagram page so @GH_ na emrepam ne yakenkan adwenche no e de amamo aha e na brebe ma yakwan ama ye dijumedi ne esimidia ene ekua sikapa makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura